هذا يصيروا هنا فين 7:30 8 قوم قالوا مرة سكن نابي ولا استوى قضى شي جرانيتا وشنا فين صار الهنت اللي صار لسه ما نعرفش نص ساعة وتخرج بالشغل بيت بيه لسه نرجع نرجع نوش 6 نرجع كون ينقصنا نابي ونرجع نخرج ونتفرج سوا شي 10 بالليل نون ستوب ديك هي الدورة دي. قبل كان الكاريتا نبطها بالكاريتا بالروتين هيدا لايم بحالة الكاريتو هلو من كسرت فاركت اما بالفانية انها فنعتها بوردري بزنس دا الفانية لو عندي فوق 40 سنة بالفانية واذكر ان اكتر من 50 60 سنة بالفانية. عندتنا يهرين بوردير مودرن اكتر من دان ما ينا دان هايتي وشاي لا يسبتشاين يسبتشاو يعمل اللي يريد اما ينبهرت نخدم دمت لنستا وصلت هالهات يخدم بيها بورديري اطفال عندهم باش يخدموا ينا بورديري نخدم بيها بورديري اطفال نصا يوزاو باش يوزاو وصلوا شمكين تيجي الطفلة وتقعد به من جبيخ اما من البيئة ينا بسنس وكي قال خسارة ما يخرج وقت ما يقولش ابتت نخرج يا ما نستاش نخرج ما نخرج اما مربوط مع قلبي حفنا وذاك هو افن مش مودرن بحال تالهم طابت السويتش بحال ما سمعتوا تبقى يخدم الماكنة قدام الحين كله غادي هذيك. هنا عندنا يا سبعة من ذاك اللي 7 سنين كنت نبيخ الجلاطة وما مسير بورديري ما كنت نخدم بتسون زاي كل يوم في الصيف زي رهفنا اما كل يوم كنت بورديري يعمل لوي هتا نقعد في البيب تاع الهانوت كان هانوت عرندي كنت نقعد نبيع وامك بس ذاك الزمان بيوم كنا نخدمو بتسون تاع الجلات مش مسيري كان يعمل دا الشغل نانو كان انكلوس ما كانش يعمل جلات اما كنا بخل الماكية صاحب السلك ذاك الزمان ما جلات من دايم دان الست ورهنا ينادنا نخدم كلش لانتيكا جرانيتا جلات جرانيتا ين كلش يصير بالناتورالي لومي تاع الفراولي بالفراولي اما بدنا نعمل بالسلايس فخفنا شغل اما تنسبة شاي نسبة سلايس وكل اش اللوم الحين صار يسوى الفلوس ما يستاش التفل يقعد يلعب مع سلايس يحلي داك الجرانيت كلها ما ينا نسيبنكم دوك ونخدمك نصيروح احنا دايم بورديري اللوم ما عدناش نصيروح فوق الكوكر او فوق البرنرز اللوم نصيروح عندنا الباستورة زاتور انا باستورة زاو كلش برو سيستما تا حليب وهيك نخدمو كلش سيستم انتيكا تا بورديري مش ما نوزعوش ترابط الحليب نوزعو ترابط الحليب ما نوزعو حليب وكل ونوزعو affarijiet kemm jista' jkun naturali. Pereżempju għandi t-tifel jagħmel kollox natural dak. Tal-bittieħ bil-bittieħ u tad-dullieħ u ta' kollox ta' kwalinkwa ħaġa li timmaġina. Ebibni, il-ġelat isir billi tħallat ħalib, ilma u affarijiet oħra ta' flavors li kienu jitħaltu miegħu dak iż-żmien u għadna nużawhom illum aħna wkoll. Bordi romans li inti tagħmel tit-taħlita tal-ġelat. Mbagħad tagħmel bezzun. Titfa' li tkun ħallaġ ġal-bezzun. Mbagħad ikollu l-inforra jgħidulu jkollu kartell, dal-bezzun ikun ġo kartell u jkollu qisu dawk l-erba' pursieri kull naħa wisa' bejn il-kartell u l-bezzun. Dak timleħ bis-silġ, tkisser is-silġ u timleħ, silġ u melħ, mhix dak li jinħall ikun qawwi ħafna. xil-kesħa titqawwa bil-melħ. U konna nqogħdu ndawru bidejna. Bordieri ġali kellu 3 bis-siri jdawru l-bsisem biss kulħadd idawwar u jieħu ħsieb
U tittuqot tajqaf tiftħulhom la u tittuqot taqla bil-qallija ngħidula. Dak iż-żmien hekk kienet is-sistema biex isir ġelat. Ma kienx jista' jiġi fin bħal tal-lum. Illum jiġi tikk ħafna jiġi fin. Borderi għaliex għax illum il-magni l-ħin kollha jaqalgħu huma waqt li qed iduru u x-xogħol jibbejtjaw għax għandhom l-affarijiet ġol bezzuni iduru u x-xogħol jiġi fin aktar. Illum hawn aktar materjal biex taħdem. Dari kollox naturali jibqa' u kien fiħtom aktar qawwija pereżempju għaliex għax ikun jisu daqsxejn ramel hekk bħal granita ngħidlu jien kien ikun il-ġelat. Iktar ma' 50 sena ilu konna bdejna naħdmu bil-magni. Dak iż-żmien biċ-ċinek, illum xejlhom kollox kompakt u ma jieħdux ħafna wisa u jagħmlu xogħol ħafna aktar. Tawni bil-jisimha il-qampjena dik kollha fihom isem minn St. Mary u minn hekk kollha għandhom xi ħaġa. Isem għand il-qampjena tawni bil-daqqa tagħha, hekk isimha. Ġali jkunu ismijiet oħra differenti ta'. Għandi vannijiet għandhom 64 tjun differenti. Tiegħi da waħda fih biss dejjem biha. Id-doq kif tismaħħa d-doq nara ma ħjar ma ndoqqu biex għal issa xi qogħdu joħorġu. Minajra tista' ma tmur imkien. Għax minajra ħadd ma jkun jaf li jew tal-ġelat fit-triq, illum m'għadniex bħal dari ħafna tfal jiġru barra, illum ma tara l-ħadd. Ma jkollokx il-qampjena tista' tiġi lura. Ngħidu konna jennajjat kont bil-ġelat tajjat tajba l-ġelat u x'naf jien, kulħadd jgħajjat li jogħġbu. Imma kont ngħajjat jien. Fil-fatt kont ninħanaq kmieni ngħajjat kelli ħabib tiegħi kien jiġi jgħajjat li hu. Tajjat per eżempju tajba l-ġelat, tal-lum il-ġelat, għadda l-granita, ħafna minn daw. Tajjat, ġellu kum xie triq kwietu għahdi ġellu noqotna ġalvari u għahdi basta ma jisimaw li xdies. Għallum xie dawalla daqxej pal dell-lob ta' tfalaw li jiftu toqot iċ-ċempel, ġast id-dawalla naqra u d-doq. Iwa, jena mobbi. Issa mmorru nibdaw maħar Kirkop. All right, mela nistgħu mmorru. Grazzi lil Tanenu the Artisan Baker, Maypole Bakery, Health and Beauty by Browns, Mannarino Caterers, Virtu Ferries, The Fork and Cork, Tamena u Estetika, The Cosmetic Clinic.